hia. Ska ho hia. Ba nyame na mani pesika. Esa chane so. Ska ho hia pa o. Metiwe me be ka metimika mu a anka ye. What I say, ba me fa trotro. It doesn't matter. I don't just say me apostle. I don't just say me. What I say, but a time will come. What I say, nyame na kasa pemu. What I know. It is said you be nya o train no to boase. Amanyame. What I mean. So can be beat that Ephesians chapter 4 verse 11. O say na wa ma ebinom asomafo ebinom o say dey uji Ephesians chapter 4 verse 11 na wa ma ebinom aye asomafo wa ma ebinom aye dinfo wa ma ebinom aye sampakafo wa ma ebinom aye ahwefo ene akyerɛkyerɛfo na watoto ahotefo yie ama osom adwuma no ama Kristo ni padua no si akoso na akodu se yen nyina abedu onyankopɔn ba no ho gidie ne ahumu bohye no onam jere nyame nimtino watoto bibia se de betumi ebema yebetumi ama nyame adwuma na de akoso entosmafo enu bia no yesmafo obi se de yesu kwa kan se ewie emembe kwa wie ya atradifo beba enya atradifo ko atradifo beba obi o ha oya apostle oya churchfo enani ne ya osi mi difo okay opentem obi ni ne papa se so di na chiboko boko no opentem san no opese onya edi esen ne papa no but o train oya wo amani wo but nkumdi sire enti Tvgh anase wonam so bi afra o say bra na sorry na ukona hu say so free there free nyame eya de na about nyame mani ma ya hu nyame ma ya hu as a prophet, as a apostle, as a teacher, as a pastor, as a evangelist. As I say nyame ma hu say raho na say free nyame a you have to feel it. Nyame ba mo so woni nyame no kwafo hunkunku nyankopon na ma enti ne ka se hwe won se hwe hunkunku yo bia ne hunhu endu se yesu kwa ka se bi se me o ka se tie nyankopon a o de becho o ka se tie yesu a o de becho but o ka se tie hunkunku a on the o dia fancho because hunkunku no enti won se me hunkunku no ni hunhu eno so pon na ne pa so di akro onu kwa nyankopon kwa hu nyankopon kwa so hunkunku yesu kwa so because o say o kasa che hunkunku afancho but hunkunku so na ni pa de di o se du ba apo enam no ka nyame asem na o ye nyame adwuma edu ba bi no akonfo bi o masakra pese omodo omo ba bewuru apo asum no edu ba bi no omo se o ne ye kote ye ho akoya sore because ye hu se omo fi se bi asofodie esika wom enti edu ba bi na akonfo bi obuza se na wo ye ma minimpo Silas, when I also crowd on the wine. You said you wouldn't never. The Bible said, "Who shall see to show us?" But I say, it is a one man I know home. I knew a new kind. Now, Cassie, sika, over him. Until the brain, no, him. You been able to trade a upper power and an animal. A chiboko, not to Boise. Yammy Bishop, Yammy Bishop, Yammy Payal, any public blow. Me for instance say enye TV bia na me hwe enye TV bia na ho anenje enye station bia na ho enye station bia na me okay fasa enye station bia na me anenje bo me bie na me bia ese mu de me nya me chere me de tu na me tie na me bompa ese me feel say efu nyame and at TV stations wa nipa ko bie so we say safe nyame say TV station what I say e bia say nyame hira papa baba bi but o say nyame hira me papa baba bi hira bia o de church say de be nipa beti nyame ase
What you say? And you know, they say, "Obi any scar." They say, "Akoba say, asofo do do na onye scar kakra bia no, onye scar also or T station pe say, "Ho no begina, obi kura do betima begina so, ho no betima transfer for the whole their own fanya or beka sasa, what you say, obi ya babo no ono kwanu ni no masa to attention." But e bia say papa, ofre asofo, nkofo ba, e be trauma dream. Ebe kanyame adwen ebe ma share the glory of God. So but those what you just say go bit me aka say okay onu edi for kese ebe ka me ba betena ha na de bia no ma bɔ me ho nsamfo ni ma bɔ me ho obi anka bia nhwen obetumi abe ha be ton ne ho saa se de be ya obenya din so no ane dia but one yan is what I say no o ma eni pefi afofo eba be show ma dwen ebe come adwen enyo no kwa na dwen na ye oh na mtona so ni dia boa no bu fosi dom dia ba no na manya mi dia de ai ka to bi o wa o be bi ni dia no onu kwa na de bi o so o ka sasa o wa o ka sa no say ya na ho konkron no ase ye di na go kwa ma zile ta ye di ho konkron agro because obi be ka sa ene ne say konkron de so fu ni okay menene ya ga obi timi e di ho konkron di agro e ti say se obia no asem ka se odi awe fan se papa ebia papa nyame na dum a nyame de ne koyi a odi na ni de ne koyi ebia akola bi de chi a kakra bi anaze bi atisa ohwe 1 2 3 bia no o se me so ngonkron esa me ngoti asore na chese o kasa fa na o Ghana hanu se o sole ya no wote asore ya ni se ase hono fa wa obenyeska eti abasa correction collection mu oya de be ko tu ma to ya ba ebe sakaba oya de be tu of it yes sir edi oya de amenye sika de bo asore no ho bra de offer ne bo asore no ho bra yes sir de bo esa de boa enipa mu asafo no e de community no what you mention obi hia they say it asore to me boa but asore to me and you do asore no boa before abeti asore a mami e jina nyame amemu a okay ending e do no papa enipa class omo ano mo sha so mu ko o mu di ja na ka onko e bo betu na ka na ka no yere nko no ma what you say yeah make me da bia me ka say ma so pastor Robert ya watch baby obi anku poku na popo mo na ho kan what you say o ti de ye ya na say what you say oya churchful what I say we do go say that by odi oya be to be church what I say metimu bi enya say bia apostle me no me shamo metimu bi yina na yensua na me asemu nie metimu bi yina me so bi sa question obi so bi sa yina to de no o jira no okra chop no de boa o de chira say de be ya ade bi o a on tiasia ebia onhu se de obesi aka no ho no de bia me kan say ya sorry na suppose me na me ya sorry won't be some question obe na be some question se ka ya ko be na be some but say nyame ho den na se teacher me no church and then say o church ra obe busa me se ti mu bi obe busa me se me ma dream ba ye nyina ne dia de de ye sua na awrade na de a kire so what you be doing and you know as I said unya of train ya of tre so come in na for so many years what you know Johnson commit matter na because me matter yes baby ko bia ya ko e bia da nyamba ma e be opportunity be ground ground ni na ba what because me na ko yesen mia baby be hu ya be hu what I say yes sir and just here so did you say Ghana memu ha say no apostles for be the title na to am so nyanya me na afre on and I say you shouldn't say obi nyame no apostle hu bia no o say e prophet to nyame fa okay into we apostle o tumi so shen kom confession because what I say no but I na yama prophet prophetic work na I do so say Anthony na ni pape. Ni pape. Anthony ni pape na yo say. Amma nyame the word. Ni pa na ba so be prophecy. Yo, enkom was enkom she betwam. Kasa wo betwam. Ba nyame asem ye de twam. Okay. It is the word of God.
we build the church in the word of God. Or say if it has in asamo, asamo nyame na o, na asamo na kasa kura ye nyame. Wan ko ti asamo na nye bibia. It is a we asamo to nchen. Obi oso bo o me dey enkom hwe dey gumiyam. Ba ko Bible kura won hwem. IGP. Se nyame na di na ye adwuma obohu e bia wa je mic no obi tim no ho asem aba se ni kwan se okobi e best enwe be nyame ho na nyame na ntumi na ntesi Moses Moses nyame na dio ba Moses ko be se so ko nyame nkasa nti ba je se before wo Ghana me ho ase na o kasa bebre no je se me bi sa question je se wo part say before na wo Ghana ha no say ya day in day out was shame common no every nyame ana na nyame tumi ni Moses nante otumi ka se Moses shia me ana me no nkasa shia me na me nyose ebi 2 million ni nyame ma no na Moses nkonko na nyame fa mu kasa na bia na o mu kasa ti ano no nyame ma akota be 2 million nyame e kasa but I say ye de shia dwe mu se everybody dey bia be say nyame kasa na say dey bia nyame kasa dey bia nyame kasa na dina Moses no ni onu de asasi Mrs. My pa na asasi we so wo hu Yakobon ti koda obi ehu Moses nko e onu pono and otumi nyame be na nyame en kasa in Old Testament it's a New Testament say New Testament no kasa be hwe ni hu mego akra nyina so anti New Testament na dey adwuma fe say o de nkomsen adom me a wo say me hye nkom say yama adwem nyina kosi prophetic in so okay ama ye the word of God odifu bebro wa ojono manyame asem a utumi se uti TV na chi ana se utie utumi se wo kra pa to no you feel the presence of God okay so what I say odifu bi o hwet se de o sika nyame asem no na nyame de ne nkomhya no ade fa no umpa a wote wa oni studio bi na mpo no a wote akire no o feel the presence of God na chese I was say software obese nkom no say the nya failing bi so we mu say o think ka bi say nyame honhom ye de na kasa enye mame wata bia enye bosum bia it's not just a Ghana for say dey ni da ho yama ye ni da ho what I say no but say yama ye ni da ho emanyame etimi faye mu no de gi wiase ba bia wiase kwei onkonko Yakobon no wa hwagu akra nyina so na betimi hwagu so so I say no a betimi a hyenkom na betimi fa so nyame fa mu kasa eno je say nyame say kona kokoti asore oh okay na betimi fa mu kasa obeti entina on fi Pentecost da bia no omu fa anya say nyame fa mu kasa ya necessary okokoti asore nyame afa mu akasa ntino and necessary do tama say me enti na say ama asore no na be pray no what I say no o tini papa chi no nyame afa e be nyame kwa fa so difu kase dia tena safunu e dia po nyame asafo no ama safo no e dai anyi okay what I say ba o so ho a enti e basa pa na wo ama de nyame adwe no amen nti basa na be do bia nyame e basa nyame timi twi no but to me to boase e didi nyame e kanachia ba obekoso ayekase akoso bekase pa amen ahwan pacho my ansana ye bekọ ne ye beto aso da fofo empese wo de futuo bi koma wona eya wo taiji nkom hye bebre me dem ko aso ifese sofo no be hye me nkom me dem ko aso ifese ame fan go to station bi sofo yi be hye me nkom futuo be na do ma Ghana fo futuo be ma Ghana fo nyina ne se yama ye ni na ho anya de hye nyina na ye sika yama ye ni na ho manyame asem na nyame fa ye mu no fa kasa se nyam ye nya otwen den de bia me kasa otwen woni obi nyam e ko ba bi na me ka jo papa ka jo se twen no wan short time a den ozu nu tamu a e ba 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 but so nya otwen no na se nyame ankasa de wa fra wo no se nyame fra na so nya botre na so du papa na chia e bi papa na be peye wa resume obo papa no osma ko bia kokotena na so ko yedin fentoa ye nya otwen na ye manyame ahode no awie ye bre a onyame se wa hwe no magu akra nyina so no ye fa nyame akwanso se ye fa nyame akwanso a
se de tie bia no onu nyame a ye waka amen na to say apostle Isaac J na say ma o kan say mpacho otwen honhom no udidie ni say onwuma ni say ni na aye otwen honhom apostle Isaac J sofo kese a wada Pentecostal Faith Divine Ministry wo ama samai ono anene ye ne no ehwe nkomo wo studio sanom efa apostle for adwuma ho ene se ne Ghana for ye yaje prophecy atum too much ene ho nkyerɛkyerɛ anene be maye o kyerɛ se ya na ye nto yebo fi se bibia eye otwen abusia ne aha ane de adesua emre ebesi medi ene akosia spakota se da kese enkoma wo ade bia wo hwe Attention TV na wo o share o subscribe ema obi so ensa eka Attention TV ebi na Attention TV so eko ne nyeda se papa aha anya di besi yakram